jesmo ženski band, mi jesmo lezbijke, to je sve što mi jesmo, ali ne možete nas samo etiketirati kao to jer smo mi puno više od toga. Ženski band, oni sam sviraju Angry Chick Rock, znaš, žene lupaju po bubnjevima, bitno mi je da su glasni, da su tu. Nije. Shen for the first time. It's such an incredibly good live act, you know, also with the visuals, but also the performance on stage and they are really inside the music, and the audience can do the same, as we can really fall into the music. And it's like all together, the sound, everything is just perfect. The 3 of them or 4 of them actually, all together it's just one bam. Bam. Baš imali neku diskusiju gdje smo pitali ljude kako bi oni opisali to što mi radimo, pa smo naišli na razne odgovore. Čak smo došli i do popa i jazzy stvari, što je onako malo iznenađujuće za nas, zato što nismo nikad išli u tom smjeru. Ali ja bi to recimo nazvala nekim indijem, koji je pomiješan sa nekim elementima post-roka, malo ima met-roka, malo krauta, ne znam, ima čak i plesnih pjesama. 4 nas je u bendu, Tanja, Ona, Sara i ja. Pjevamo, zabavljamo se, putujemo. Uglavnom imamo DIY koncept u kojem većinu toga radimo sami. Stvarno smo spavali svuda i mi nemamo sad cijeli tim iza nas, vozača, tonaca i to da mi kao samo sviramo, nego mi nosimo opremu i vozimo i sve. Tako da je malo naporno, ali u pravilu je sve moguće. Mislim, mi radimo dosta na tom networku između glazbenoj sceni, tako da i organiziramo koncerte u Zagrebu i tako se upoznajemo sa bendovima. Onda mislim, kad sviramo upoznamo mnoge ljude koji su na sceni ili organiziraju koncerte ili šta znam, vode neka radija, tako da šta znam, kao mreža se širi, sjećamo prijatelje, družimo se i usput organiziramo koncerte. Naravno da volim uvijek biti pozitivni, zato sam odebrala. Ja ne mogu. Pa u principu imam veliku bazu, pa onda izvučem nešto u tom trenutku kad smatram da odgovara. Znači nešto napravljeno iz nekog mog drive-a, inicijalnog, i onda to uklopim tamo gdje najviše odgovara. Shen, they are all also activists and do very much political stuff and do this party in Zagreb, and like they support feminist and queer and I don't know what left-wing activism with their music. The most important thing is music, but also personal sympathy, you know, so you have to like the people and yeah, and they have to have the same idea, like political idea. Pričamo o aktivizmu, mislim, naš život je aktivizam. Možda više izvođači koji nisu dio LGBT scene od toj zajednice imaju više potrebu naglašavati tu dozu aktivizma. Znači, ako se neko radi nešto, ne znam, za Tibet, a nije s Tibeta, onda će to naglašavati. Ako je neko izvođač s Tibeta i očigledno je Tibetanac, onda nije nužno da sad stalno naglašava Free Tibet. Ja mislim da je to taj dio, znači, pošto mi jesmo u LGBT zajednici, živimo te živote, naše postojanje je aktivizam.
Slavnost je fluidna stvar. Ja se recimo stvarno ne definiram. Jesam sa ženama zadnjih 10 godina i jesam da to me čini lezbijkom, ali mislim da je glupo ljude trpati u koš samo na osnovu toga koji im se sviđa. Meni se sviđa osoba za Boga. Kad je neko peder, onda najčešće roditelji su ono u šoku i onda se samo, najbolje mi je ono kad kažu ali on je aktivan, ono kao njega niko ne šebi u dupe i onda je zato peder. Kao, ono, ajde. Sad se razmišljam i sam se sve kako sam znala da nestane ta riječ lutanje iz riječnika, da to više ne postoji. Jer ono za totalno nema smisla. Mislim, ja sam se stvarno u nekim situacijama najnormalnije. Znači, neko me pita ono ili mi kaže super ti je bicikl, kažem nije moje cure. I da jednostavno radimo to sve, da nama to zvuči dobro, da mi kad to čujemo da ne kažemo da nam nije neugodno, nego da jednostavno smo ponosni ono sami na sebe. Naravno se nekako dešava, ali se jako brzo riješi. Moraju se brzo riješiti. Jesi stalno si skupa i to je to. Cilj si da se to brzo riješi jer si ono u autu doslovno 20 sati. I ono, nemaš sad izbora, jednom se desilo da je u nekoj pripizdini u Danskoj, sad nešto pripizdala, ali izađi. Sad je stvarno izašla na semafor i mi smo svi bili gotovi vat, ono mislim kao, to da se riješi zbilja, brzo, da. Ovo je bilo 5 sigurna kada uspjela, otišla, kao ja sam vratila za 5 minuta, sjela i Dobro da sam shvatila da su ljudi, došao sam malo, rekao sam odlazim iz benda, nastavljam vas je. Došao sam u drugu prostoriju i vidjela gomilu čeha koji su mi gledali. Ja sam bila, kakvi god da su moji.